Kun olin 11-vuotias, olin vanhempieni kanssa uimassa meren rannalla. Kun olimme uineet 15 minuuttia, näimme rannan lähellä suuren tehtaan, joka pumppasi suuren putken kautta jotain mustaa mönjää mereen. Kun tulimme merestä pois, meidän vartalomme olivat muuttuneet melkein pikimustiksi. Sain siitä vatsakipuja ja jouduin sairasvuoteelle muutamaksi päiväksi, mutta nyt olen kunnossa. Laevandus Läänemerel on väga hästi arenenud. Iga laeva sõitmiseks on vaja kütust, kas see on masoot, diisel või mingi teine. Aga tehnoloogiad arenevad. Juba praegu on võimalik kasutada loodussõbralikke alternatiive, LNG-d või looduslikku gaasi. Tema hind on väiksem ja see gaas on keskkonnasõbralik. Igal aastal ületab Soome lahe rohkem kui 200 naftatankerit, igal ühel pardal ligi 100 000 tonni suurune last. Meie väikese lahe täielikuks reostamiseks piisaks aga vaid 30 tonnist maailma merekatastroofide kuningast. Seetõttu tahan olla kindel, et mööda meie merd reisivatel naftaalustel oleks topeltpõhi ning et õnnetuse korral oleks meil kättesaadavad ressursid reostuse kiireks ning efektiivseks kõrvaldamiseks. Liikakalastus on uhka maailman merille. Itämeressä kaloja pyydetään enemmän, kuin kalalajit ehtivät elpyä, ja usein sivusalit heitetään takaisin mereen kuolleena. The dead zones in the Baltic Sea well due to eutrophication. There is no life because there is no oxygen. During eutrophication process, a level of nitrates and phosphates is rising and the level of oxygen is getting lower. So this habitat is very harmful for fish and marine ecosystem. Санкт-Петербург – огромный город, который стоит на реке Неве. Это крупнейшая река, которая впадает в Финский залив. Но, однако, состояние пляжных зон и мест для отдыха в нашем городе не позволяет нам безопасно купаться в черте города. Немногочисленные пляжи застраивают, загромождают стройками, как что-то ненужное, взамен не оставляя ничего. И грустно от мысли, что мы, горожане, не можем в своем городе безопасно отдохнуть, искупаться, потому что таких мест фактически уже не отыскать. И я надеюсь, что в будущем больше внимания будет уделено состоянию таких вот свободных зон для горожан. In St. Petersburg we have quite a lot of people. We have 5 million of them, and then we have a very few of coast, and we have only 50 kilometers of them. And if you count, then you will find out that there's only 1 centimeter per person in St. Petersburg. So there's not that many shores, and they're really we need to protect them. They're really important for all of us. Suojelkaa rantojamme, ei käytä niitä turhiin rakennusprojekteihin, annetaan niiden olla rauhassa. Ja tehdään rannoista kaikille turvallinen paikka, jossa kaikki saavat olla. For a future of responsible shipping. Let's maintain the balance of the Baltic Sea. Shores are priceless. The Gulf of Finland is our home. Meri on üks põhjus, miks me tunneme end hästi. Me ei taha, et inimesed vett reostaksid. Hoolige merest. Mõelge nooremale põlvkonnale. Inimesed, ärge tehke seda.